Bacam trice svaki dan sve dok ih ne pogodim 7 za redom. Odmah se ispričavam na pogledu, ali s one strane me toliko šilji sunce da mislim da ne bi niš mogao pogoriti. Tako da danas je takva situacija. Ništa nećemo komplicirati, idemo odmah na trice. Danas 10 za redom. Ma kakvo zagrijavanje, ništa. Opa! 2 za redom. Neko od vas mi je pisao da je problem što stalno mijenjam košarkaški teren. Ja se slažem, jednom kad se navikneš na neki, ono odmah mora ići bolje. Ali ne znam kada vam kažem, uvijek to odradim kad sam negdje uz put. Onak sam u gradu, ću u gradu bacati, tak sam doma, idem na najbliži i tak. Morat ću se pripremiti za svaki teren u Karlovcu. I šire. Ništa. Ode prema groblju. Možda s ove strane nije graba, ali polje. Nakon baš dugo se opet desio raspad sistema, ne mogu više od 2 pogoditi. Ima jednostavno takvih dana i ne moš niš. Ali svejedno, nabaci like i naravno, vidimo se sutra.